ja sam Džemal Kučanović, pčelar iz Donje Ljubije, znači živim i radim u Donjoj Ljubiji. Sa pčelarstvom se bavim već ima 15-16 godina. Počeo sam pčelariti u vrijeme kad smo se vratili, u vrijeme znači povratka, pošto se nije moglo doći tako lako do posla, tražili smo izvor egzistencije porodice. I ja sam kroz razgovor sa prijateljima, bilo je tu u Ljubiji par starih prijatelja koji sad nažalost više nisu živi, došao sam na ideju da krenem sa pčelarstvom. Od jednog od tih prijatelja dobio sam, on mi je dao jedno društvo, to je bilo 2005. godine, dobio sam znači to jedno društvo i tako sam krenuo. Iz početka, koji svi početnici, nije bilo lako, nisam znao ništa o tome. Prvih godina sam radio samo sa tom jednom košnicom. Ja sam odmah na početku shvatio da je edukacija suština uspjeha u tom pčelarstvu. Tako da sam ja krenuo od prvih godina sa manjim brojem košnica i prikupljanjem literature. Išao sam na to da se što bolje edukujem, uz prikupljanje literature i čitanje. Također sam posjećivao velik broj seminara i predavanja na temu pčelarstva. Koliko trenutno imate društava? Kroz tu neku svoju karijeru pčelara postepeno sam razvijao tu djelatnost i došao sam sad na broj košnica oko 170-180, s tim brojem košnica sad trenutno pčelarim. Pčelarim na stacionaran način, a u sveme tome mi je išlo na ruku mikrolokacija u našem mjestu u Donjoj Ljubiji je takva da imamo dvije dobre paše koje možemo mi iskoristiti za vrcanje uz voćnu pašu koju iskoristimo za razvoj pčelinjih zajednica u prvim danima proljeća. Te dvije paše koje su na našoj mikrolokaciji su Bagremova paša i druga paša je paša kestena, lipe, kupine, koja nam daje vrlo kvalitetan i dobar ukusan med, s obzirom da se izmiješaju svi ti nektari. Znači, ja sam išao na to da pčelarim na taj stacionaran način, s tim što sam odmah shvatio da sa nekim, da kažem, klasičnim pčelarenjem sa jednom maticom, da ne mogu ja da uspijevam da razvijem društva na taj nivo da ja mogu iskoristiti kvalitetno sve te paše. I onda sam kroz edukaciju, rad, sticanje iskustva došao sam na to da unazad ima 5-6 godina već pčelarim isključivo na dvomatični sistem pčelarenja. Znači sa tim sistemom pčelarenja uspijevam potpuno da pripremim pčelinje zajednice za bagrem, s obzirom da imamo problem pčelinje zajednice za vrijeme bagrema. Kod nas bagrem, inače ne samo kod nas, dolazi rano i pčelinje zajednice sa jednom macom ne mogu se stići pripremiti da bi kvalitetno iskoristili bagremovu pašu. I tu dolazi normalno taj način pripreme društava sa dvije mace rade pod jednim krovom, duplo je legla, duplo je pčela, sada je na tehnologiji pčelarenja kako da se to najbolje iskoristi. Da li se može od pčelarstva živjeti? Od pčelarstva se može dobro živjeti, s tim što pčelar mora ispuniti neke uslove da bi sve to uspjelo. Znači, mora pčelar biti dobro edukovan, mora imati određen broj košnica. Mora biti prisutan, vjerovatno. Mora biti prisutan mnogo. Ja imam običaj reći u razgovoru sa prijateljima, nijedan pčelar nije uspio koji nije
fanatik, da kažem tako, da se izrazim, fanatik u izvođenju svih tih radova. Kod pravog pčelara, taki je slučaj sa mnom, nema ni mrak, ni kiša, nema, ja radim, zna se dešavati, s obzirom da imam veći broj košnica, određenu djelatnost, određeni postupak rada koji izvodim u to vrijeme na košnicama, to moram da uradim, ja to radim, znači bez obzira kakvo je vrijeme. Da bi se sve to uspjelo, doslovno moraš oponašati fanatika, da tako, ne znam, da se izrazim tako. Da. Dosta se posvetiti samim pčelama. Sada, da bi imali da bi proizveli dovoljnu količinu meda, moramo imati određen broj društava, neki minimum da bi se moglo imati neke koristi od tih pčela i da bi se moglo od toga živjeti, jer neki minimum je 100-120 društava, normalno u jednom matičnom sistemu, sad u ovom slučaju pričamo o jednom matičnom sistemu, od tih 120 bit će nekih 80 proizvodnih, tako da sa tim brojem košnica se može proizvesti u nekoj godini koja je zadovoljavajuća, može se proizvesti određena količina meda da se može živjeti od toga. Ja lično sa svojim pčelnjakom uspijevam da održavam svoju 4-članu porodicu. Sad kakva je situacija, zadovoljan sam s tim što nepovoljno svim nama pčelarima nepovoljno dolazi ta promjena klime. Koji je med najtraženiji kod nas? Kod nas, ja iz svog iskustva sa kupcima koji, to nisam rekao inače dok smo pričali, sad svoj med prodajem na kućnom pragu, imam određene kupce i trudim se da zadovoljavam pozitivne potrebe tih kupaca. Med mora biti, znači, odgovarajuće kvaliteta i odnos cijena i kvaliteta. Ja. Što se tiče meda, kod nas se traže, mi imamo te dvije vrste meda, imamo bagremov med i imamo taj miješani med kestena, lipe, kupine i nekih drugih šumskih nektara. I neko traži bagremov med, pošto je bagremov med blaži. Bagremov med inače sam po sebi, on pozitivno djeluje na disajne puteve, gornje disajne puteve i dobar je za pluća. I tako da kupci koji imaju problema sa takvim stvarima traže taj bagremov med. Također, ko kupuje med za djecu, djeca puno lakše konzumiraju, pošto je bagremov med puno blaži od ovog meda, puno konzumiraju taj bagremov med. Ovaj drugi med čak se kod nas u našem okruženju čak se više traži i lakše se i proda, pošto je ljekovitiji taj med, ima znači kestena, kesten ima mnogo minerala u sebi, puno više minerala nego drugi medovi. I taj med puno je lakše prodati nego bagremov med. I ima tu problem, ovaj drugi med se lakše kristališe, znači on se kristališe od 4 do 6 mjeseci, za razliku od bagrema čija kristalizacija traje od godinu do 2 godine, ako je dobra godina, ako je bagremov med dobar. Može biti čak i 2 godine da se ne kristališe. Kojeg bude više u toku godine? U nekim godinama prije promjene ove klime uvijek je bilo više bagrema. Znači uvijek je bilo više bagrema. To je inače bagremova paša spada u brzu pašu kad dnevni unosi znaju biti po 10-12 kila nektara u košnicu u toku znači jednog dana. I ja sam znao sa svog pčelnjaka da vrcam i po 2,5 tone bagrema, znači samo bagremovog meda. A ovog drugog meda, njega bude znatno manje, s obzirom da u to vrijeme ta druga paša traje već od vrijeme, kreće od 1. juna, to je već u vrijeme ljeta kad može biti suša i tako da znatno manje bude tog drugog meda, ali
uglavnom, ja sa tom količinom koju izvrcam, koju sam vrcao, tada bio sam zadovoljan. Znači, to je bilo prije promjene klime. Sad kako se je promijenilo sve unazad zadnje 3-4 godine, često podbaci bagremov med, ima već 2 godine, skoro da ga i nema. I onda mi se trudimo često i da sastavimo ta dva vrcanja, ono što donesu bagrovog meda i što bude tog drugog, to mi sastavimo i izvrcamo. Tako da sve zavisi od godine, kakva je godina. Kakva su očekivanja za ovu godinu? Što se tiče meda? Očekivanjima kad pričamo, mi pčelari uvijek se nadamo Najboljem. da se ne nadamo da ne bi mogli ni raditi ovaj posao. Tako, radili smo se nažalost i prošle godine pa nije bilo dobro. Prošla sezona inače jedna od najslabijih sezona u zadnje vrijeme. Što se tiče ove godine, također kao i prošle godine proljeće je rano krenulo. Većinom je problem taj što vrlo rano krene sa cvjetanjem tih biljaka, onda dođe mraz, hladne noći u martu i aprilu mjesecu, tako da to presječe. Tako da mi prava očekivanja što se tiče ne možemo mi znati pravo šta će biti i u sveme tome tu dolazi trebalo da dođe, da mi to uopće iskoristili, treba da dođe do izražaja kvalitet pčelinjih društava, zdravlje pčelinjih zajednica, snaga pčelinjih zajednica i tako dalje. I normalno znanje tog određenog pčelara da sve to iskoristi, jer nekada su paše trajale i po 10-15 dana, sad imamo u godini vrijeme kad paša, recimo paša bagrema može da traje samo 3-4 dana, padaju kiše, hladno, bude 3-4 dana zadovoljavajuća za pčele. I ako su pčele slabe, mi to ne možemo ništa iskoristiti. Tako da, uglavnom, u sklopu toga što ste vi pitali za ta očekivanja, puno je to vezano za te izvođenje tih naših radova. Mi se sad moramo truditi da od ranog perioda što bolje razvijamo pčelinje zajednice i da ih što bolje pripremimo za taj nadolazeći period. Šta je ključno da čovjek treba da ima ili da posjeduje kako bi se mogao baviti pčelarstvom? Znači, prvo je bitna odluka da se krene sa pčelarstvom. Dobro je da čovjek prije nešto krene u to, da priča sa nekim od iskusnih pčelara da ga uvede u taj svijet. Okruženja, da ga uvede u svijet iz početka sa pričom. I vrlo je bitno da ta određena osoba kad dođe u dodir sa pčelama, da bude sigurna da nije alergična. Znači, trebalo bi na neki način da se provjeri. Kad utvrdimo da nismo alergični i pored toga da, znači, treba čovjek da nađe neku vrstu mentora, da kroz priču sa njim, da nađe čovjeka koji će mu nesebično prenositi znanje, jer iz početka je vrlo teško. Čovjek dolazi tada do previše očekivanja. Prvo previše informacija, to je sve novo i vrlo je bitno da neko pokaže kad te otvori na nekoj košnici, na nekom društvu, pa da te objasni šta je radilca, šta je maca, šta je, sad da ne pričam o tome, šta je otvoreno leglo, zatvoreno leglo, tako te stvari čovjek mora znati. To je ono osnovno što se mora znati da bi se uopće počelo raditi. Dalje, vrlo je bitno da se odluči iz početka s kojim brojem košnica da se uđe. Vjerovatno i lokacija je isto bitna, gdje da se započne. Mikrolokacija, pa što se tiče toga, pretežno smo mi svi okupirani s tim onda gdje živimo, tu i postavljamo pčelinjake. Kakve koja ima svoje lokacije, u prvo vrijeme tu postavlja pčelinjak. Ona osoba je sretna, ako ima ko u mom slučaju, ja sam zadovoljan, imam 2 paše koje mogu da iskoristim i to rijetke su lokacije gdje možemo da iskoristimo za vrcanje,
znači te dvije paše. Znači, već ako smo ušli u tu priču, moramo odlučiti s kojim ćemo brojem košnica da počnemo da pčelarimo. Ja sam krenuo čak sa jednom košnicom. Mislim da je najbolji broj od 2-3 košnice s kojim početnik treba da počne i da tako drži par godina dok te osnovne pojmove ne savlada. Kako vrijeme odmiče, ta pčelar, on treba da se što više edukuje. Bez edukacije definitivno nema pčelarstva. Da li ste član udruženja pčelara u Prijedoru? Znači, ja sam član udruženja Prva pčela Prijedor. Vrlo nam je bitno da sarađujemo na nivou opštine naše, što i radimo. Sarađujemo, razmjenjujemo iskustva, trudimo se uglavnom da ta neka negativna iskustva prenosimo jednim drugima, tako da i drugi pčelar ne dožive ono nešto negativno. Također udruženja dobro nam dođe oko tih, što se tiče te zakonskih tih nekih stvari, prijavljivanja za podsticaj i tako dalje. Preko udruženja, znači, prijavimo, inače da kažemo, podsticaj dobijamo na nivou godine, dobijamo od Ministarstva Republike Srpske po košnici određena sredstva. Također nam opština Prijedor daje određena sredstva po košnici. Izađe ove godine je nešto bilo oko 10-11 maraka ukupno oba podsticaja po jednom društvu. Što nam dobro dođe za, uglavnom taj novac ode sav za održavanje tih društava. Ne bude ni dovoljno, ali dobra je pomoć. Koje su najčešće bolesti koje se javljaju kod pčela i kako ih suzbiti? Kod pčela imamo više bolesti koje opterećuju košnicu i opterećuju pčele. Pored tih nekih bolesti prisutan je velik broj virusa u košnici koje prave velike probleme pčelama. Najveće, već sam pomenuo malo, najgora bolest koju mi pčelar ne volimo ni čuti, to je ATL, takozvana američka gnjivoća, i kad dođe do nje, ja, hvala Bogu, nisam imao sa tim problema. Kod nje kad dođe, potrebno je uništavati ta društva, spaljivati. Komplet se mora sve spaliti, znači od pčele, oprema na tom društvu, sve. Prednost toga je, ako je čovjek, i opet dolazimo sad do one registracije, ako je pčela registrovana, ako je sve odrađeno po zakonu, Ministarstvo Republike Srpske namiriva štetu tog društva koje je spaljeno. Znači, kompenzuje, dakle. Ja, uslov je samo što mora biti sve odrađeno po zakonu i ne smije biti ta bolest u nekom poodmaklom periodu, što ako je to tako, to pokazuje nemarnost tog pčelara i normalno da neće da izlaze u susret takvim ljudima. Dalje, najveće probleme u pčelarstvu pravi varoa. To je grinja koja živi u košnici uporedo sa pčelom, razvija se preko cijele sezone, godišnje sezone u košnici i ona pravi najveće probleme pčelama i pčelinjoj zajednici. Ona u toku godine, znači, slabi društvo, ako pčelar ne reaguje, društvo 100% propada. Suština je u tome da to neka vrsta vaši, paraziti koji egzistiraju na pčelama, hrane se sa masnim tkivom pčele, ostavljajući te neke ranice po pčelama, tu mnogo lakše ulaze virusi na tim dijelovima i odrade posao na taj način da društvo strada. Što se tiče te varoje, veoma je bitno, pčelar mora da nauči da živi i pčelari zajedno, znači da kad drži pčele, da shvati da u košnicama ima i varovu i da
pčela treba da nauči da radi tako da kontrolu drži pod kontrolom, da varovu drži pod kontrolom u toku cijele godine. Pčelar ako drži varovu pod kontrolom u toku cijele godine, ona ne može da naraste, da se razvije do tog nivoa da može da ugrozi pčelinju zajednicu. Pored varoje imamo još veoma tešku bolest koja je, što je najgore, ona se i ne primjećuje, ne može se ni vidjeti. Nozema, ta bolest opterećuje probavni trakt pčele, rezultat je taj da društvo u toku godine slabi, pčela kraće živi, što nama pravi velike probleme, ne možemo razviti društvo do te mjere da možemo maksimalno iskoristiti te paše. To su neke bolesti. U zadnje vrijeme, kako je došlo do promjene klime, sve češće se pojavljuje bolest krešnog legla, takozvana bolest krešnog legla. To je bolest koja napada leglo pčele. Također u toku godine društva slabe i ostavlja velike negativne posljedice na pčelinja društva. Problem je što u zadnje vrijeme, to je inače bolest koje bi trebale pčelinja društva, trebala bi same da saniraju, međutim pod promjenom klime, velika vlaga, pčele se odgajaju pod nepovoljnim uslovima, slabije budu ishranjena, dolazi do velikih oscilacija temperatura u zoni legla i dolazi do pojave tog krešnog legla, što, rekao sam, dovodi do slabljenja te zajednice. Sad pčelar tu isto treba da nađe način kako da pomogne tim svojim pčelama, s obzirom da nekada su pčelari pokušavali da to liječe antibioticima, to se uspješno liječi antibioticima, međutim antibiotici su po zakonu zabranjeni i svaki pčelar, pravi pčelar, neće dozvoliti prisustvo antibiotika u svojoj košnici, u svojim košnicama. Znači, pčelar treba kroz dobru pčelarsku praksu da nađe način da tu bolest drži pod kontrolom. Suština je u tome da društva budu u toku cijele sezone jako društvo se vrlo lako opire toj bolesti, pa i svim drugim bolestima. Znači, što se tiče, da završimo sa priču s tim bolestima, glavno je da se trudimo da pčele budu odgajene i odnjegovane u što povoljnijim uslovima u toku godine, da budu što bolje prehranjene, da bi one bile vitalnije, jače, da bi duže živjele. Rezultat toga je iskoristit ćemo bolju pašnu sezonu, a i pčele će se mnogo lakše da se odupru tim bolestima koji napadaju pčelinja društva.